pomenemo Zlatibor, setimo se i sira i kajmaka, ali možda najinteresantniji deo trojstva koji u ovom trenutku prednjači je pršuta. Kada pomenemo pršutu, odmah smo pomenuli i mačkat. Ovo mesto u kome se svake godine tradicionalno održava pršutijada dobio je ime još u vreme Bogumila, po vojničkoj komandi Mač na kat, odnosno ovde je bilo mesto odlaganja oružja. Konačno smo unutra, pršuta nas čeka, idemo na prvi štand odmah da probamo. Dobar dan! Izvolite. Koja je ovo pršuta? Goveđe. Od čega je ovo? Koji je lobo ramsni? Ovo je pečenica. Od pečenica. Koji je najbolji deo za pršutu? Pečenica. A što? Zato što je prošarana malo, ima je ovako. A biftek isto ovako mekan, Isto prošaran, malo. ali mali je prošaran. Mali. Ovo je odlično. A od čega imate? Od čega ovo kobasica? Isto goveđe i svinjsko meso. Znači mešano. Ali valja da bude jedno meso. Ili je najbolje kad je... Najbolje kad je pomiješano. A što? Najbolji ukus je. Goveđe je malo tvrđe, a svinjsko meko. I tamano da sredina je isto. I onda, tako uvek u životu, ona zlatna sredina je najbolja. Najbolja. Ove godine 12. po redu pršutijada održana je od 13. do 15. januara. 3 dana slave u čast suvog mesa i mesnih prerađevina u organizaciji Regionalne privredne komore Užice i Regionalne razvojne agencije Zlatibor. Učestvovala su 22 izlagača iz Zlatiborskog kraja koji su prezentovali goveđu, svinjsku pršutu, slaninu, kobasicu, ovčiju stelju, pastrmu. Dobar dan. Dobar dan. Imate li pršutu? Rakija nas ne zanima, samo pršutu. Može da probamo? Mudro zboriš, Marko, da vidimo jesi sad nešto naučio. Sad ovo već znamo. Ovo je pečenica, ramsna. Da. To čekaj da probam. Ovo ću svaki put da probam, ovo je neodoljivo. Kobasica, jedno ili dva mesa? Dva mesa. Koje? Svinjsko i goveđe. A koji je deo ono kad je na dva mesta meso prošao? To je tirolska, ova je pančeta prošarana sa paufom. Sa paufom, a Ovo je sa prođe. Odlično. Odlično. Hoćete malo rakije? Kasnije, a ima li neka tajna za sušenje pršuta? Ima iskustvo godišnje i nema mnogo tajna. Iskustvo, kako se... Nema mnogo, ali ima nešto. Ima nešto. Dobro, hvala. Idemo dalje. Hvala, pa svratite. Sad ćemo posle. Idemo dalje. Dobre emisije snimamo. Šta je ovo? Ruž, goveđa ruž. Ovo je ruža. Ona je malo tvrđa, a mekani je... Pa ne, ona je mekanija i veća od veće stoke. Aha, od koje je ovo? Od volova. To je od vola, Da. A od koje još pravite ružu? Ne, ima ruža, ima ramštek, ima biftek, ima i šolovi, ovako, to je sve iz buta. To je sve iz buta? Jest, a ovo je sa leđa, leđanica. Leđa su najbolja. Jest, najbolje, najbolje. Pršuta je nacionalno srpsko blago. Dragi gledaoci, teško je odoleti ovim izazovima.
Dragi gledalci, ovo nije muzejski eksponat, ovo ne stoji na zidu, ovo je stelja ili cela ovca. Gospodine, ajde da nam kažete o čemu se ovdje radi. To je cijela ovca, povađene kosti, rebra, sve samo osušene, cijela ovca. A šta je ovo što visi ovdje? To su nogice? Ne, to su bifteci. A to su bifteci? A vidi. Plečke skinute, one su osušene, komplet ovca. I koliko treba ovo da se osuši? 20 dana. 20 Otprilike 27 dana. A, dobro. I koliko košta ovo? Ovo je 9 dinara po kilu. 900 po kilu? Da. Pa mnogo ti to da je nešto jeftinije? Pa može cijela. Može, Cijela 800 dinara. Cijela 800 dinara? Pa nemoj celu sad, nemoj sad, mnogo si dobar. Duga je Ajde zima, nešto između. duga je zima. Cijela za 800? Po kilu. To. Ja rekao, nećeš valjda slučajno celu da mi daš za 800. Da se ne prežiš. A Može. neć, dobro. Za 8.000. Dobro, pa, čega? Dinara. Dobro je rekao, da ne kaže evre. Sad, ovo se sve... Nije ovako čuvati. Cijelu leto je čuvao. Ko je čuvao? Pa ja, čuva nije da bude debela. A kako čuvaš? Idem za njega. Jel sviraš u frulu? Štab, frula i... Ideš, a? Pa šta? A pevaš? Ovo malo. Ima li zime za Eskime? Za Eskime nema zime, ali mi nismo Eskimi. Ali mi nismo Eskimi, mi smo Zlatiborci, pa se ne bojimo ni zime kao i Eskimi. Mi smo gori od Eskima. Jesmo. 2 puta. Gde bi mi došli, tu bi se Eskimi smrzli. Šta je ovo ovdje? Ovo je pečenica užička, prava domaća užička pečenica. A što? Ali ti je satara. Da bi bila dobra i da bi se dobro probala, mora da bude tanko i sečena, prijatelju. Tanko. A pa svi sečete tanko da ima više. Da. A ovo? Ovo je biftek. To je najkvalitetnije i najlepše meso. Vidim ja da ga kriješ ti tu, kako sam ga ugladio odmah. A znaš što je najkvalitetnije biftek meso? Što? Zato što ga sunce ne greje. Nikad ga sunce ogrijalo u životu nije. Zato je on. Koja je razlika da sušiš biftek i ostalo? Nije razlika, isto. Nikakva razlika. Ovo ko da nije meso. To se topi u se. A vi probajte da li se topi. Čekaj, da li ono snimate ljudi nama? Pa ne znam, ali da li zaslužiti. Boji se da ne pobesi. Da ne pobesi, gledaj kako je ovo. Ovdje ga. Ali mu treba posle opet ženska, odmah. Široko je lice široko je lice, aj Pa je sad, oj javore, Nego? livado rosna trava. Oj livado rosna travo, Javore, koj po tebi čuva stado, zlato moje. Sve je ovo više nego lepo. Međutim, praviti pršutu nije lako. Postoje ozbiljni preduslovi da bi pršuta bila prava. Neki od tih preduslova, na primjer područje, su jedinstveni i neponovljivi u svetu. Zlatibor je planina stvorena za pravljanje ovog specijaliteta. Zlatibore moj, zeleni bore, Zlatibore moj, zeleni bore. U ovoj vazdušnoj banji 20 km od Užica susreće se nekoliko vazdušnih struja. Vetrovi sa primorja, iz Panonske nizije i sa venaca Rodopskih planina.
Zato i jeste poznato lečilište, a područje Mačkata sa svojih 600 do 650 metara nadmorske visine, ušuškano na zaravni podno planine, idealno je mesto susreta ruže vetrova, neponovljivih za sušenje pršute. I ko će da nam kaže bolje kako se suši pršuta od Milomira Stojanovića, čiji je deda prvi počeo da suši na tradicionalan način. Da, ko je? Televizija Happy. Uđite! O, hvala Milomire, hvala. O, otkud vas vidi, Marko? Dobro ste nam došli. Bolje vas našli, Milomire. Hvala, bre. Moj prađed Jovo, zvani Ćumur, koji je počeo da pravi pršutu, pogotovo što je ovo stočarski kraj bio i imalo se dosta stoke na ispaši vuda, a pogotovo bio dosta koza. Sad da bi ishranio porodicu, on je s jeseni klao veću količinu koza kao i ovaca i to je sušio samo preko zime. Ta je se pršuta pravila samo u zimskom periodu. Nije mogla da se pravi u letnjem periodu zato što nije bilo rashladnih uređaja u to vreme. Ali zato se naši stari ljudi pribegavali jednom starom načinu gdje su imali veće količine, recimo mesa osušenog, oni su to stavljali u ambareve. U te ambareve su stacionirali svoje žito, u žito su duboko zavlačili komade pršute, osušene pršute zavlačili duboko u to žito, te tako da su tu to žito koje ima jedinstvenu stalnu temperaturu i oni su se tu ljudi u ranijim godinama snalazili mjesto današnjih frižidera. Dešavalo se to mnogo puta, ljudi su mi starije pričali da su to neki put mnogo duboko u žito zavlačili, te tako da kad počnu da troše to žito, recimo da nađu neko pače ostalo koje nije izvađeno, te tako da su se mnogo puta počastili i u odnosu sa tim pačetom za ostalim koji nisu uspjeli da dođu do njega. Tradicija se onda nastavljala. Milomirov otac bio je takođe vrsni kasapin, a Milomir je još kao mali primetio vrlo interesantnu stvar. Da su kvalitetnu pršutu, recimo svinjska pečenica, to mi znamo da je najkvalitetnija pršuta, goveđa pečenica, recimo da je najkvalitetnija, biftek da je najkvalitetniji, sve su to naši stari ljudi nosili prvo to na pijac, a ono što recimo ostatak one pršute, da kažem neki deo, recimo ostavljao je kući. Proces proizvodnje pršute tada nije bio lak. Radili su na starim mašinama koje su se ručno okretale, bile su pričvršćene za stale, ali se radilo uz pesmu. Kako je vreme odmicalo i vreme postalo malo, kako da kažem, više manje ljudi, a pribegavalo se recimo mašinama, savremenim mašinama, onda su ljudi i toga i nestalo. Nestalo je pesme, nestalo je druženja, te tako svako domaćinstvo je nabavilo sebi mašinu, tako da u okviru svojeg domaćinstva on to proizvodi, ima mašinu, električnu mašinu nabavio, razumno i sam obavlja te sve poslove koji je ranije morao da se pozajmlja i jednih drugog druženja. Ali nema više one pesme. A to je nestalo. Nestalo i druženja, pa i umanjila se i ta varena rakija. Mi smo je nazvali varena rakija, ali dole vidim šumadijski čaj i tako da je to sve jedno te isto, ali nestalo i toga u manjim količinama. Kao što smo već pomenuli, pravljenje pršute je umetnički rad. Sastoji se iz više procesa, a jedan je možda i najbitniji. Usoliti. Evo kako. Sad ću da vi kažem, obično na 100 kg sirovog mesa da se 2,5 do 3 kg kuhinjske soli. Obično se koristila tuzlanska sol. To je malo jača so i kako da kažem, obično se koristila. Ali se odvajali komadi. A kako vi procenite na 100 kila, 2,5 kila soli? Pa znaš šta, ima to, ljudi su uvježbali, godinama se radi. Znači, jedan čovjek u domaćinstvu, recimo, on je znao ko će da soli. Zna se ko soli, zna se ko rasoljava. Svaki je znao svoj posao. I znači, onaj ko zna, on zna da toliko soli mora da razgodi na toliko pršute. E sad, ima razlika u pršuti.
recimo, kao što rekao, pečenica je malo mekije meso, kao i biftek, ona manje prima soli, zato se manje i stavi soli da bi što manje primila sol. A ona čvršća paša koja su, ona se malo duže vremena i više se posole i duže vremena stoje u salamuri nego što stoji biftek, pečenica i tako dalje i tako dalje. Da bi ušla so. Da. A recimo ako je deblje parče pršute, onda se malo duže čeka, jel? Onda mora duže da stoji u salamuri kako bi poprimilo so, recimo, u dovoljnim količinama. To je onako prefinjen posao. To Kako da nije? nije? To je, znaš šta, opipljiv jedan posao. Jer ako vi presolite prštu, dođe mušterija za astal da vi kupi, recimo, i on kaže dajde mi osjeci da proba, on proba, ovo ti preslano. A pogotovo što je sad narod naš sklon, recimo gojaznosti i znaš visokom pritisku. Niko ne sme da uzme slano, svi izbjegavaju. I onda onaj ako presoli prštu kaže, nosite đavo, veli, ovo ti preslano, što će sad posoli, i tako dalje, i tako dalje. Ima malo i smeha i tako, ali šta će ljudi? Ali so održava prštu, to ne zaboravite. I svi treba da znaju da so održava pršutu. Stelja ili ovčija pršuta je nezamenljivo parče mesa. I kako Milomir kaže, ni sami ne znamo koliko prija organizmu. Po meni je to najkvalitetnije meso. Evo što ono ima jedan specifičan ukus. Možda ga jede i bolesan čovjek. A da ne govorim onaj ko je zdrav. To je meso vrhunsko, samo zavisi, recimo, ko voli taj miris. Recimo, za mene je to vrhunsko meso, recimo, i možda ga upotrebljavaš u većim količinama, da ništa ne škodi organizmu. Kad jede to, pošto nema, da kaže, znaš šta, imam pritisak, ne sve. Ne, može slobodno da jede, jer to je pršuta visokog kvaliteta i dobra. Sušare moraju biti od specijalnog čamovog drveta. U Milomirovom dvorištu sušare su stare preko 200 godina. Da bi se dobio pravi dim, pali se bukovina ili neko drugo tvrdo drvo. Preko se dodaje piljevina da bi bilo više dima. Od davnina, kako sam ja saznao, kako se moj, recimo, otac počeo da bavi sa tim, ono se nasledio od svoga oca, a njegov djed, recimo, mog oca, djed, recimo, oni su stalno pričali nema mesa dobroga i kvalitetnoga bez drvene sušare. Mi smo pokušavali da napravimo sušare, recimo, zidane, od blokova, od cigle, kako je ko imao. Ali nije se pokazala kao što se pokazalo da je sušara drvena, Bogom data za sušenje kvalitetne pršute i najkvalitetnije pršute na ovim prostorima, koja je, to se suši u drvenim sušarama. Pršute kada se postave da vise moraju se odmaći jedna od druge. Sad koliko? Naniže se pršuta, ali se pribegava da se ipak ima između njih prostora kako bi imalo dovoljno mesta da prođe, recimo prvo da se ispari vlaga koju posjeduje pršuta, a zatim da prođe dim pored nje kako bi otišao gore filtrirani dim, pošto uvijek ima dolje ljesa ispod pršuta koja prođe kroz te ljese i onda da bi mogla da prođe sa sviju strana oko pršute. Mačkaćani su mudri, briljantnog uma, ali i gordi i pošteni. Da su mudri uverili smo se već do sada, ali oni ne prestaju da nas nadmudruju. Mnoge su nadlukavili da isti nisu ni osjetili, a evo kako su uspevali za vreme Drugog svjetskog rata. I to da prevedu Nemce žedne preko vode, da se ovi ni ne okrenu i unesu pršutu u Beograd, jer je bilo zabranjeno. Dosete se naši Mačkaćani, kako bi to najbolje bilo. Dođu do ispred Beograda, tamo od nekog meštanina angažuju sa volovima, naprave drveni, odnosno drveta kovčeg, plate nekoliko žena i pršutu i kobasicu upakuju kovčeg. Normalno, onaj rabadžija je vodio volove kao da je pokojnik unutra u kovčegu, a žene su kukale. Naravno, kad su nailaze pored Nemaca, niko im nije tražio nikakve papire, jer za pokojnika računa i da i ne treba. Tako da je naša ta roba stigla i na taj način do potrošača. Znači, nije moglo biti prepreke za dobru robu. I za mudrog Zlatiborca. Tačno. Apsolutno. Dobro, još pogotovo ako je iz Mačka. Majko mila, šta se zbiva, tužna mi se pesma svira.
Zahvaljujući pršutu, Mačkat je mesto u Srbiji u kome konstantno raste broj stanovnika. Ima sve što je potrebno. Tu je škola, crkva, magistrala je 3 puta sekla ovo mesto. I kako nam priča Janko Dulović, vrsni poznavalac Mačkata i njegove istorije, nekada je trebalo da bude sresko mesto. Međutim, tu su se umešale žene. Bar je tako mislio Serdar Mićić. Pa ima više priča. Ja ne bih, možda jedan razlog da nismo imali neku reku tu, možda neka druga politička opcija koja je to odvukla na drugu stranu. Ali mi smo ostali uskraćeni za to i dan danas ja se našali, mi smo trebali biti opština, ne isključujemo mogućnost da ne budemo. Kaže da je zbog neke žene. Pa ima i ta priča, sad ne znam koliko je tačna, da je zbog te žene odvučeno to gore u Čajetinu. Boga mi ove gore iz Čajetine opasne žene izgleda. Pa dobro, ne samo opasne, nego lijepe. Ne može neko da bude, a ženskog roda da bude samo opasan. Mora da bude i privlačan, lijep, inteligentan i sve ono što prati jednu lijepu ženu. Borba, ljuta borba. Bez žena ništa ne može i sa njima je najbolje. No da nastavimo. Mačkat krije razne priče. Postoji jedna građevina u centru Mačkata koja vam odmah privuče pažnju. Mačkaćani je zovu Dvorac. Odudara samim izgledom jer su je gradili dalmatinski graditelji po njihovom obliku. Dvorac krije jednu pravu životnu priču, poučnu, o Ratku Šopaloviću, učesniku Prvog svjetskog rata, kasnije kumu kralja Petra I. Karađorđevića, koga je kuršum zakačio na oba oka i oslepeo ga. Kralj Petar je, malo ljudi zna, obilazio teške ranjenike nakon završetka rata. Jedan od njih bio je i Ratko. To je bio kršan momak sa 23-4 godine, našeg podneblja, uzrasta, koji je na kraljevo pitanje dao sljedeći odgovor. Kralj ga je otprilike pitao, junače, odakle si? On je rekao, ja sam iz jednog sela kraj Užica. Zlatibor nije tada bio baš poznat kao sada. Kralj nije, odnosno nije znao da priča sa kraljem. Tada Ratko nije znao s kim priča jer je bio slep i da nije bio zavijen, oči su bile zavijene, znači on je totalno slep, izgubio oči. Naravno da ga je pitao šta bi voleo i šta bi želeo, Ratkov odgovor je bio, ako ja ovakav kakav jesam, a ništa ne vidim, budem ikad u situaciji da se ženim, želja mi je, kaže, da mi kralj bude i kum, kaže, to je bio odgovor. I sad ga pitao, je li ti žao očiju? Ratko je dao jedan briljantan odgovor kao pravi vojnik, a kasnije oficir. Kaže, ne, oči sam dao za kralja i otadžbinu. Taj odgovor i ponašanje smelo, ljudski, nepokolebljivo uvelo je kralja da ga je iz čina koji on imao, to je sadašnja mlađa generacija ne zna, on je bio kaplar, a sada to negdje u rangu desetara, unapredio u čin kapetana, dobio ukazom penziju i kasnije mu omogućio i pomogao da se oženi normalno, poslao je svog izaslanika, te Ratko kad se ženio, izaslanik kraljevi mu je bio na venčanju kum. Ratko je imao težak život. Prva žena mu je rodila 3 sina. Najveću tragediju koja može neko, a pogotovo vojnik, kad je on dao oči, njegovi sinovi su dali živote. Sva 3 sina su mu izginula u Drugom svjetskom ratu. Naravno da je se desilo, njemu je to bila velika tragedija, on je znao malo više da se opusti. Došlo je do razlaza, žena, odnosno njegova žena, majka njihove dece nije to mogla da podnese i ona je otišla. On je dovodio iza toga dosta žena. Imao je još u životu, odnosno još jednog sina, kome je dao ime Aleksandar i 58. godine sa zadnjom ženom koja tu dolazila i bila sa njim i ostala, imao sina Gvozdena, po svom ocu je dobio ime, tako da on imao o životu petoricu sinova, samo je tu sin Gvozden sa porodicom. Nije mogao s komunistima, nikako? Pa naravno da u periodu kad se lomi, kad kraljev oficir dolazi do sloma, ostane sam i Tito kad se povlačio iz Užica za vreme Užičke republike, svraćao njegovu kuću. Bio jedno vreme Ratko koji je bio inteligentan čovjek, nije video, ali opipao maršala. Rekao, vi ste ozbiljan čovjek, vi ovo treba, nema. Znači, tačno je znao da ima posla sa nekim koji je rukovodlac. Naravno da je maršal svoje vremeno posle rata kad je nailazio raspitivo za Ratka, ali Ratko mu je tada dao do znanja da on nije čovjek tog sistema.
Često je imao neprijatnosti zbog toga, ali veliki čovjek se uvek mudro i kroz ironiju izvuče. Ratko je bio pozvan od sudije za prekršaj da živi u vanbračnoj zajednici. Čekali su ga na krivini. Ali Dolaskom kod sudije u Čajetinu čitana mu je optužnica. Sudija iz Biflo, druže Ratko Šopalović, on je bio alergičan na taj izraz druže. Za njega to bilo gospodine, pošto je sudija bilo žensko, njegov odgovor po članu zakona krivičnom tom i tom odgovarate za život i življenje u vanbračnoj zajednici. Ratko je to bistro saslušao, dao briljantan odgovor. Rekao, gospodine ili gospođice sudija, ja sam po zakonu kralja, po zakonu Tita, s obzirom da je imao priliku da upoznaje jednog i drugog, rekao da je ratni vojni invalid, da je invalid prve kategorije i da po jednom i drugom zakonu ima pravo na vodiča. Da li on kaže spava nekad sa njim ili ne spava, to nije važno, zato se ne odgovara. To je ta malo legendarna i šaljiva priča. Oj, Užice, oj, Užice, mali care grade, mali care grade. kažu da kogod prođe kroz Mačkat, da su ga već nadmudrili. Šta li je sa mnom kad sam ovdje ovoliko dugo, ne smijem da pomislim. Kada su anegdote u pitanju, odlazim gde? Kod dugogodišnjeg vlasnika kafane u Mačkatu Vlajka Kurćubića i njegovog brata Aleksandra. Njihovog oca Radenka usvojio je čuveni pop Milivoj iz Mačkata, u čijoj kući se sada nalazimo. Kršna, markantna ličnost koga niko tada nije želeo za neprijatelja. I Radenko i pop Milivoje otvorili su zajedno kafanu. Kafana je bila stecište, što kažu, svih stanovnika iz Užica, iz Mačkata. Tu je obično dolazili su i advokati iz Užica, sudije, zanatlije, tako da su uživali u kafani svi zajedno. Da. Autobus iz Užica išao jedan put dnevno za Zlatibor i vraćao se. I tu je bio jedan neki pokojni Čekamita Šopalović, koji je bio, sa njima se družio, ali nije imao para dovoljno. Jedne prilike, on je čuveni neki užički advokat, ispred dolaska autobusa kaže Mito, lezi u kanal, kraj same autobuske stanice i stavio mu šešir na lice i zapale sveću. U to dolazi autobus, on kaže, advokat, znate šta putnici, nesretnik siromah je umro, ako možete šta da pomognete. I onda oni svi izađu iz autobusa, koliko ko da, ovo je tako. A posle toga autobus je nastavio dalje, oni drvno Mito ustaje i nastavljamo dalje da jedemo i da pijemo. I tako su to bile sale. Pop Milivoje je bio snažan i visok preko 2 metra. Imao je 2 ćerke koje nisu imale decu, tako da je svo nasljedstvo ostalo Kurćubićima. Aleksandar nam priča kakav je to bio pop Milivoje. Kada su nailazile, tada su se zvali ti vojnici Švabe. To su austro-ugarska vojska onda nailazila. Pa su vidjeli koliki je on fizički. Kako je fizički jak i tako dalje. I onda je on raširio ruke ovako i jedan mu je se onaj Austrijanac okačio na jednu ruku, drugi na drugu i on ih je držao tako, nisu uspjeli da mu spuste ruke. Toliko je bio jak. A gdje ćete čuti najbolje priče nego u narodu, i to u kafani? Kako je vreme prolazilo, kafana je pamtila. Pa bilo je svega i svačega, raznih i ljudi i svega, i pogotovo za vreme Drugog svjetskog rata, tu su, kako je majka pričala, naša Radina, u dan dođu partizani, stave plahate, uveče dođu četnici, pa skidaju, pa stavljaju njihove, tako da je bilo vrlo opasno vreme i teško je, jedva se opstalo, što kažu. Užičani čuveni advokati. Jedan od njih, advokat Terzić, spasio je jednog seljaka koji se napio i radovao kad je umro kralj. Evo kako. Kad je umro jedan od naših kralja prirodnom smrću, taj je se čovjek veselio i onda ga uhapse. I branio je ga Terzić, advokat, odbranio ga je tako što kaže, on je se veselio zato što je to prvi srpski kralj koji je umro prirodnom smrću. Tako da je ga, iako taj seljak nije volio kralja, ali je bio spašen
dobrom pameću advokata. Mačkat, vetrometina, u svakom smislu te reči. Pršutijada je gotova, priča o ljudima ispričana, delimično, jer svaka porodica ima svoju muku, svoju radost, koja je poučna na svoj način. Svi smo različiti, a opet isti. U tome je lepota i to i jeste jedan od ciljeva ove emisije. Približiti se čoveku, jer u tim trenucima deljenja života sa drugim leži mudrost i pouka za sve nas. I tada reči postaju dela. Mač na kat.